Jedini vlasnik virusa ebole koji je patentiran jeste američka vlada. Dobro ste čuli, virus ebole ima vlasnika, a vlasnici virusa ujedno su i vlasnici vakcine, što znači kako je ebola unosan biznis. Zvono za uzbunu uključeno je kada se virus pojavio u Americi i Evropi. Njihovi životi su važniji. Koga briga za 1000 umrlih u Africi. Samo elita opstaje, ostali su višak. Za ebolu niko nije čuo do 1976. godine. Tada se dogodila prva epidemija u Zairu. Bolest se iznenada pojavila, a zatim nestala kao da je nikada nije bilo. U godinama koji su uslijedile, svijet je zaboravio čak i ime ebola, da bi 19 godina kasnije, 1995. izbila nova epidemija također u Zairu. Indikativno je kako se treća velika epidemija ebole dešava upravo sada, 2014. godine. Od prethodne epidemije proteklo je 19 godina. Isti toliki razmak, 19 godina, bio je i između prve dvije epidemije, 1976. i 1995. godine. Da li je to slučajnost ili je možda ova strašna bolest stvorena u laboratoriju kako bi se njome vješto manipulisalo i kako bi velike korporacije mogle zaraditi ogroman novac za lijek protiv bolesti koju su stvorile? Ili su možda lideri novog svjetskog poretka stvorili ebolu kao način smanjenja populacije na planeti? Kako se pretpostavlja, svjetska elita stvorila epidemiju kako bi napala Afriku, a ostatak svijeta njihova je iduća meta. Cyril Broderick, profesor Univerziteta Delaware, objavio je pismo u Daily Observeru u kojem optužuje američku vladu tvrdeći kako je stvorila virus ebole koji je zapravo oružje testirano u Africi pod pretenzijom vakcinacije. Slično upozorenje uputio je i dr. Peter Walsh s Univerziteta Cambridge. Ebola je savršena za biološki napad, virus ebole savršen je za bioterorizam. Zbog navodne prenaseljenosti planete i nedostatka resursa, tajna elita novog svjetskog poretka sprovodi program smanjenja broja ljudi. Ratovi se vode širom svijeta, ginu 1000 ljudi, virusi i epidemije svakodnevno odnose brojne živote. Ovi katastrofalni događaji nisu slučajni, vjeruju teoretičari zavjere, već dio dobro smišljenog plana depopulacije planete, projekta poznatog kao Zlatna milijarda. Cilj projekta jeste da se virusima, ratovima, glađu i sterilizacijom spriječi prenaseljenost planete i broj ljudi smanji za 6 milijardi. Jedan od prvih autora koji je spomenuo ovu teoriju bio je ruski pisac i geolog Rudolf Balandin. U jednom članku on je objavio kako je na zemaljskom samitu 1992. godine dogovoreno da je optimalan broj ljudi na planeti 1 milijarda. Ovaj termin prvi put čuo sam od akademika Nikite Mojsejeva krajem 80. godina. On mi je tada rekao kako je jedini izlaz iz globalne ekološke krize kontrola rađanja i smanjenje broja ljudi na planeti na milijardu. Koju milijardu, pitao sam. Milijardu najzaslužnijih. Toliko ljudi može biti u biosferi, a da je ne uništava. To će biti najbolji ljudi, zlatna milijarda, rekao je. Ruski publicista Vitalij Babenko tvrdi kako je idejni tvorac ovog koncepta demograf i ekonomista Thomas Robert Malthus, koji je živio od 1766. do 1834. godine. U vrijeme kada je broj ljudi dostigao milijardu, Malthus je tvrdio kako će zbog prenaseljenosti prijetiti nedostatak resursa. Teorija je postala toliko popularna, zbog čega se u tajnim društvima, poput Rimskog kluba, vjerovalo kako se ovakav razvoj situacije može spriječiti isključivo naglom depopulacijom, piše Babenko. Postoji mnogo načina i metoda depopulacije. 3 glavna su neodrživ i eksploatatorski međunarodni razvoj, što vodi do gladi i minimalno 40 miliona mrtvih godišnje, zatim raspirivanje ratova u kojima će stradati milioni ljudi, stvaranje i širenje infektivnih bolesti i izazivanje pandemija neviđenih razmjera, piše američki naučnik i publicista Steve Jones. On kaže kako ostale metode uključuju zagađivanje hrane i vode i puštanje u promet smrtonosnih lijekova. Osim toga, pokušava se promijeniti klima, izazivaju katastrofalni zemljotresi i erupcije, sprovodi nasilna sterilizacija, eutanazija i abortusi, piše Jones. To je dio međunarodne kampanje tajnih društava koja žele uništiti, kako ih zovu, beskorisna usta, zapisao je Steve Jones. Publicista Zen Gardner kaže kako elitisti smišljaju najstrašnije planove, čiji je cilj, kako tvrde, spas planete. Oni su spremni pokrenuti ratove, namjerno izazvati glad, zagaditi hranu i vodu. Eugenika, program poboljšanja odabranih pripadnika ljudske vrste, ono je zbog čega vjeruju kako je sve dozvoljeno. Oni se zalažu za novi svjetski poredak u kojem se 90% čovječanstva mora izbrisati s površine zemlje. Organizaciju Komitet 300 čine potomci britanskih i holandskih plemića koji su se obogatili trgovinom opijumom s Kinom i prodajom robova iz Afrike. Oni danas drže unosne poslove s naftom, bankama, osiguravajućim kompanijama, proizvodnju i prodaju oružja itd. Komitet 300 čine neki od najuticajnijih ljudi planete. Njihov cilj je apsolutna dominacija. Tamo gdje se pojavi neposlušnost, lansiraju se ratovi, terorizam, bolesti itd.
Komitet 300 smatra kako previše beskorisnih usta troši prirodna bogatstva koja nisu neiscrpna, zbog čega ih treba eliminisati. Dr. John Coleman, bivši oficir američke tajne službe, decenijama se uz životnu opasnost bavi Komitetom 300. U knjizi koju je objavio 90. godina, Coleman navodi 21 cilj Komiteta 300. Prvo, uspostavljanje jedne svjetske vlade, odnosno novog svjetskog poretka u kojem su crkva i monetarni sistem ujedinjeni pod njihovom kontrolom. Drugo, potpuno uništiti svaki nacionalni identitet i ponos. Treće, diskreditovati i potpuno uništiti religiju. Četvrto, uspostaviti kontrolu nad svakom osobom pomoću kontrole uma. Peto, okončati industrializaciju i proizvodnju električne energije iz nuklearnih elektrana u okviru onoga što nazivaju postindustrijsko društvo nultog razvoja. Šesto, ohrabrivati i legalizovati upotrebu droge, a pornografiju proglasiti oblikom umjetnosti. Sedmo, depopulacija velikih gradova prema planu kojeg je svojevremeno razvio režim Pol Pota u Kambodži. Osmo, onemogućavanje svakog naučnog razvoja osim onoga koji ide u korist iluminatima. Deveto, do 2050. godine ograničenim ratovima u naprednim državama, izgladnjivanjem i bolestima u državama trećeg svijeta izazvati smrt 3 milijarde ljudi koji se smatraju beskorisnim ustima. Deseto, oslabiti moralno tkivo nacija i demoralizovati radnike stvaranjem masovne nezaposlenosti. 11. Ljude širom svijeta spriječiti da sami odlučuju o svojoj sudbini izazivanjem kriza, a zatim navodnim rješavanjem kriza. 12. Stvoriti nove kultove i nastaviti poticanje kultova koji već funkcionišu. 13. Nastaviti jačanje kulta kršćanskog fundamentalizma, što će se zloupotrijebiti za jačanje Izraela i uvjeravanje Jevreja u istinitost mita o izabranom narodu. 14. Dodatno pojačati širenje religioznih kultova kao što je muslimansko bratstvo. 15. Širiti ideje o navodnoj vjerskoj slobodi kako bi se potkopale postojeće religije, pogotovo kršćanstvo. 16. Izazvati totalni kolaps svjetske ekonomije i pokrenuti totalni politički haos. 17. Preuzeti kontrolu nad vanjskom i unutrašnjom politikom Sjedinjenih država. 18. Pružiti najveću podršku nad nacionalnim institucijama kakve su Ujedinjeni narodi, Međunarodni monetarni fond, Banka za međunarodno poravnanje i Svjetski sud. 19. Prodrijeti u svaku vladu širom svijeta i raditi unutar nje kako bi se uništio suvereni integritet nacije koju ona predstavlja. 20. Organizovati svjetsku terorističku organizaciju i pregovarati s teroristima kada se dogode terorističke aktivnosti. 21. Preuzeti kontrolu nad obrazovanjem u Americi s namjerom i svrhom da se ono u potpunosti uništi. Na jednom od najviših brda Elbert okruga u američkoj državi Georgia stoji ogroman spomenik. Na 5 masivnih ploča koje su visoke 16 metara i teške 110 tona, na 8 jezika ugravirano je uputstvo za budućnost. Poruke su ispisane na engleskom, španskom, svahiliju, hindu, hebrejskom, arapskom, kineskom i ruskom. Poruke su poznate kao 10 zapovjedi iz Georgije, zlatna pravila novog doba i spomenik novom svjetskom poretku. Evo 10 zapovjedi iz Georgije. Prvo, održavajte ljudsku populaciju ispod 500 miliona u konstantnoj ravnoteži s prirodom. Drugo, upravljajte reprodukcijom mudro, unapređujući različitosti. Treće, ujedinite čovječanstvo u novom jeziku. Četvrto, vladajte strašću, vjerom i tradicijom umjereno i razumno. Peto, štitite ljude pravičnim zakonima i pravednim sudovima. Šesto, neka narodi vladaju interno, a sve vanjske nesuglasice neka rješava svjetski sud. Sedmo, izbjegavajte sitne zakone i beskorisne zvaničnike. Osmo, izjednačite lična prava sa socijalnim obavezama. Deveto, slavite istinu, ljepotu i ljubav tražeći harmoniju sa beskonačnim. Deseto, ne budite tumor na zemlji, ostavite prostor za prirodu. Spomenik izaziva različite emocije, od oduševljenja do užasa. Posebno je užasavajuća prva zapovjed o 500 miliona ljudi na planeti. Šta se desilo s ostalih 6,5 milijardi ljudi? Spomenik koji je napravljen prije 30 godina predstavlja misteriju, a niko ne zna koga je naručio i zašto. Međutim, oni koji su napravili spomenik znali su šta rade.